Myanmar buai na chuan zia omlam alapan theilawa ani telin a buai tel tel ani jok voin khan ni dang jong ain buai na a chuang na sajoka jingka ratanga zanrei lam thleng in tharuma in beina athleng anram kho pui lian ber yangon kho pui chu thisenin a bual zai zuya ruang let pheng phungkara chunglama meikhu a chho ngua Chinese factory tam tak halani zan kho thim nuwa in beina a thlen zui reng ba ka hliam na zual an boral zui zela wangin voin in beina awanga nunna chan zat tarlan hi adang lam chho renga pathian ni zandar som pakhat le achan bethleng khan mi somnga in nunna an chan to ani yang kun huam chung leing ta ya a thisen alwang hnem zual hle a voin ringot khan mi som thum zetin nunna an chan ani tin kan kuna paruk suipi thua pathum South Dagona pathum North Okolapa a pani South Okolapa a pakhat Lainga pakhat Enshena pakhat North Dagona pakhat Kitmintaya pakhat le Tamua mi pakhatin nunna chan hi anwa in mi somnga anni liam an tam hle a mi engza chiang e ti hria thar sa khopin liam hi an tamani voina ianguna sipaile mi pui in bei hi aturu in ara phlak le buaina chuana hmun che vela hian nileng in silai ripuak ri hriat tur oma a kothera te chuan sipai truck ading tar thut mai ani police officer pakhat chuan in ti thei takin tiktoka leng taya chunga za ngaina kalantir don lo rim anni po in min beilet ngei don ti ka hria anril ruput mang ka hrechiang ti in ral thuam hlo om tak an man tur thu atar langlok ti chuan leng taya hmuna sipai sarkar du lova mi pui pung khom te chu hual betin an mi hring pui talaka ramsa angmaya tal thren sipai te chuan an pong ka le a mi pui te hi azol do zo ka tangin mun him lama anin saseng flag dum an zarna china an tol hnung an din hmuna that lo wangin sipai silai muka ru hun an ngak ta topa silai mu an nei tlem vele a thei anga chet an tum taringot mayani tat mado an huang tau tel lung oilo na lan tir tu ten helai chin hi chu inron pel turani lo inron pel hlawani chuan ha aya ha ti in tharumin kan beilet ve to ang cheu ti en tir nana flag dum an zar po enga ma an ngai sak du lova an vadai lut luingat mi pui thinin atur ta bik lo an beilet lo chuan heng sipai ho hian an silai ka anat lo en chin nan an hmang mai mei don ti an ria ti chuan an sahim nan tiang le chem te in an lo beilet ve ta he in beina hi aturu rem hle ani ral thum le tharum tel lova mi pui te hi pung khom an ni awangin atam zokin riam rei an nei lowa an bul hnaya lung le thil dang an mu thei rem changa piang charin silai keng sipai an ma chona sipai ro in China siam silai thaber ber an mangthung an man ro nei a in thlau lulai deu ma se pui ro tor ngot po thi na tho ani ti ria in ramta na luzu ara pen chuak te chu an chea an zinga an momo tak thu ta manata na chemte pai an lo om nuala an omna hnai vaya thing le thir bung jong khomin tal tumata nan manga kongzo tura pen chuak ve theilo abul hnaya om ten an thei ang man ru an lo pe ve bokani ti chuan an lo soilok to nge in thi thlengin an beidon ti lan tirna na puan zar dum an zar na china lu te chu an lo ma chona zalen na sual tu kumnau pangte te mabak eng tak nei thin te chu an tlu phoka sipai lama po hliam an om nual beilet lo pheise chuan mitam zokin nunna an chan nge yang Sipaiin kol MRTV chuan police officer pakhat chu mi puipung khomin an tha thu buangin bagori zona po lung oilo na lan tir tu ten lung le sairo khera an beya wangin police pathum an hliam bok an ti mual pho an hlawa wangin MRTV a hian sipai lam thi le hliam zat an tar lang thadu lo ni in chinchang thadeu te chuan an soi medic pakhat chuan AFP palai nena kahliam en kol pathum chu tualaya an thia abak liam na tak pani ero damdoi in lama kan thon thei ramani ti in mi puizi nga nun na chan le hliam an tam thuwa soi leying taya a hian mi pui thin rimin Chinese factory le an thil nei chi rang an hal sakawangin boruwa ka tang zual hle a chanchin chiang jok hriat thei ani nuwa nun na chan zat po hi apun chowarin awani Myanmar hmun danga po poisoi lo nun na chan anom nual Kachin state lunglu lei chuan hmun pui pa khana police ta chuan papakhat kumsom thunga upa an kapluma tuntrum buaina awanga an khomi Sipaiin an ka hlum masak berani bagoa po nu pakhat ka hlum ani a bagoa an ka hlum hi puan suwa in hlo thin khosak har sa ve tak ani Sipai ta chuan ruang hi tuihok luan kora an pai mai ani
supi tha po Sipaiin kulna high school chu mi puilung oi lovin an huala sipai te hian silai mutakin an lo kap mi pakhat hi in mi som vel an hliam bokani Bania Dalarot tamu police station bula security force te chuan mi pakhat an kaphluma Mandeleya po meiche pakhat kaphlumin mi parukan man bok Mandeleya hian nun na chan an omnual ni in report thren khat chuan an tar langani South Okalapa Township Yangkuna Sipai te chuan chenna in engamozat an pongka chiam ringota mi pakhatin nunna achan Yangun huam chung hleitaya muna mi pui pongka an ni awanga mi puilung oilo police station le hospital bulapung khom te chu sipai le police ten an kap chiam bok an chinchang hriat a harsari Yangon area chung laing taya le a then om supi tha a Chinese factory som chuang chu voin khan mi puilung oilovin an hal khuvung vunga China sarkar aling hle China hian Myanmar sipai sarkar hi kongtin renga athlopa tat madoten mi pui no dar nan an man rubber bullet water cannon sniper rifle le silayan man tlang lon thlengin China siam vekani China thupekin sipai sarkar chuan China demna lam hoitar lang thin tu media rang amantir ba ka UN Security Council a Myanmar demna tura an chhop chu aveto lui tlatawangin mi pui hian an hlole China sarkar thupuang tu chuan Yangkona Chinese factory som chu halani a Chinese hotel pakhat bei ani bok motorcycle a chuang mi som ni vel thirbung reipui le petrol ne na thok chuak te chuan factory hi halin factory a thok Chinese staff engamozat an hliam ba ka a chunga hun engamoti chung an tangani ati Chinese embassy chuan an Facebook page a an mi te an hliam thu le an tan thu hi an tar lang ve boka embassy chuan Myanmar sarkar chu poikhoi tu te arang thayang peraman chuaka dan ang taka hremna peturin angen Myanmar ram chunga Chinese company le China mi te an him theinan rang taka mala thuai turin a hriat tirani Myanmar a Chinese embassy chuan Myanmar Chinese Enterprise Chamber of Commerce bepopin a tu langa malak sak turin an hriat tira embassy thupuang tu chuan China chuan tharum tho na rang te ti tok tura arang thei ang bera mala turin adu Myanmar a Chinese mi le sa te le Chinese enterprise te a him theina na mala turin adu bokani Myanmar mi pui te chu aru kara la chelova Myanmar le China in thian that na mang tangkaya enge an du ti dananga tar lang turin kan ngen bokani ati industrial zone thunei tu te chuan kang mei chhuwa chan hi chui me kan ti in an clip moina in Beijing a inbun China Global Television Network chuan motorcycle a chuang mi som ni rualin an hal ti an puang thung Chinese media chuan hriam hrei keng misual de hian security te ton tlangin factory lu na le bungroda khom na atangin an hal tran ti an tar langa Chinese media te hian factory hal tu te hi misual tang rang ti in an chungchang an tar lang hlumani Laing taya industrial zone Yangkuna factory an hal hi thomhno siam na mun ni in Chinese baka Taiwanese investor te enkol a om sipai te chuan voin khan helai che vela hian mi engamozat an ka hluma wangin mi puilung oi lo chu ana thei ang berin heti zong hian an cheta ni inalang mi pui thin rim hian sipai truck pani hal bukin sipai pani chu na takin an hliama pakhat zok phei chu abana bung hialani kang mei chu atanna factory lian tak tak pani te jinga pakhat chu global fashion ni in thomno siam na mun pui ani a Chinese investor te ta ani pheikok siam na factory Myanmar a pheikok siam na lian ber sang ye chu Taiwanese investor te ta ani thung global fashion hi Chinese investor pali le Myanmar lammi te in trom ni in kumsang ni som paria ta tangkhan an kalpui tana sang ye hi kumsang ni som pali atangkhan kalpui ni to in thok tu mi sang kwa vel an nei me kani democracy du tu te hian sipai sarkar thlop tu China thil chi rang an ram chunga mi te chu ti chiata an lo vo photo a China in gas le oil lak lu na pipeline hui tak Myanmar ram chunga azam chu bomdara an lo vo mek bukani Zanin Khan buai na chu ana san na mun mipuin factory an hal na che vel Yangon township pani leing taya le a then om suipi tha a te martial law puan ani a boruwa kalum chho deuh don ni inalangani mipui te chuan ti dan thar ching chuakin mi hring tel loin mun then khata lung oilo na an lantir Irrawady region Nongon township a tukin jing khan kong chuata sipai du lo na thujiak rang tarin lung oilo na lantir ani a Sipo township Sun State a po hetiang bok hian thujiak rang kan vote khamin za sakro mi tha hi ban san to te u tiang chi te antar khat dul bokani
Pathain Hospital Irrawady Region na Medical Superintendent Dr. Than Min Thut chu lung oilo na lantir tura mipui te fui pora puin manani. Dr. Than Min Thut hi Irrawady bial chunga medical lama mi hriat lo tak ni in Regional Administrative Council Officer in Soifia tura ko ani nuwa Special Branch Officer ten an manani. At ho na mun Pathain Hospital at hok tu zong ta chuan February ni nga atang khan Civil Disobedient Movement CDM zomin Sipaiin thunei na andu lo zia an lantira CDM an zom nu hian damdoi in hi hon anile talawani. Sipaiin thunei tu da chuan an staff CDM thlop tu da chu top tira damdoi in hongle turin an hriat tira mase Dr. Than Min Thut hian du lovin an manta ani. Pathain Hospital hi Irrawady Region Public Hospital lian berni in an ho tu pa berman ani nu hian Pathain chevela mipui te chu chu ani theinan azana zanin lung oilo na lantirin an pungkhoma Sipaiin te chuan pungkhom te hi stun grenade le rubber bullet mangin an lokapa zanlai thlengin ani nepani boina le harsat nakara thulom a vele zeutrin Special Advisory Council of United Nations SSCM chuan voin khan Myanmar Sipaiin te chuan mi vavin an thata athen manin an soisa a naupangpo zu alovin mipui an ti thlabar le ani ti an pom NLD-MP Union Parliament ayo tu CRPH ho tu ber ma un khaing than chuan mipui ta hna thucha asoi masak bera voin khan lung oilo na lantir tu te chu Sipaiin sual tak telaka an ma ni inveng him turin atia until ti mek po revolution ani ati ani khaing than chuan tun hi kan ram thim lai ber khofing cha don nei chu ani ati in mipui te athlamuan ani USA chuan Sipaiin ho tu tele until nei rang te rek bel zelin Sipaiin sarkar sum US dollar tluk le ding on khat lai chu khoi che theilovin a hren sak mek Myanmar hel pol rang te chu an mi le sa te Sipaiin laka veng him turin anin buat sei meka then khat chuan an mi te phuba la in sarkar Sipaiin an anin beide ureng Karen National Union KNU chuan tukin jing darli le achan bevel khan Myanmar Sipaiin kem beile in mi somli pasari an kaphluma mi somni an manbok KNU lama mi pathumin nunna an chan ve bokani voin khan mandalei khopui chinmia ta si miao chunga CDM thlop tu te omna le an chin chang lo hril thian tu papakhat chuman chuani in mi pui thin rimin an piai hleka ngai ole tur chuan hun engemaw chen amamo ang